Wow. Ya, makanlah. Sandwichnya besar banget. Ini kerjanya Kocik dari kecil. Berbuah, ya ampun gede-gede. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini kita lagi mau OTW. Lanjut, ini birthday partinya Zoe. Belum kelar-kelar juga. Jadi hari ini waktunya kita ngapain? Zoe, mau kemana? Beaga. Mau kemana kita? Beaga. Aduh gelap. Hah? Kita mau kemana? Beaga. Burger Essen ya. Pergi makan burger ya. Makan beaga. Bilang apa? Makasih untuk ucapannya. Makasih Untuk ucapannya. Iya, terima kasih banyak. Sarangi. I'm so green. Aduh, silau. Jadi ulang tahunnya dia 3 hari berturut-turut ya. Hari pertama potong kue, hari kedua tumpengan, hari ketiga burgeran kayak gitu. Jadi sebenarnya mau di mix kemarin itu pas potong kue juga sekalian burger lunch gitu kan. Tapi berhubung mereka sekolah kan sudah, terus repot segala macam, dan bayangkan kalian kue ulang tahunnya dia kemarin itu juga mama selesai ngedekornya itu sejam sebelum tamu datang. Jadi sangat-sangat deadline banget, urgent banget lah itu nyelesain kuenya dia. Karena kan ngikut jadwalnya si baby ya. Kalau babynya ngerengek ya mama nggak lanjut kerja gitu loh. Jadi fokus ke dia juga gitu sembari bikin kue. Ya Udin, ini kita on the way dan hari ini cuacanya bagus banget. Udah nggak sabaran mau pergi makan burger ulang tahunnya si Zoe. Ini kita bakalan ditraktir sama Inang. Terus apalagi ya, kita di rumah juga udah tes COVID segala macam, dan ya let's go. Oh, di depan ada Abang Kocik. Kami. Halo Abang Kocik. Kami. Abang Kocik ngemut apa? Kami habis. Oh iya, udah ditutup sama Kak Menta ini. Si baby Yuminya di dalam. Oh, okay. Udah sampai. We are Dan here. 2 kiddos yang lain sama Inang. Du, beim Geigeunterricht, Mama hat einen neuen Raum bekommen. Wow, ini gereja nih. Hai. Masih bobo dia? Ya masih bobo. Ada yang kehilangan anting-anting nih. Sebiji. Ini batu-batu untuk corona. Ih, yang satu hilang sayang. Ya, jadi ini anak-anak yang gambar. Kiddos juga gambar, Mas. Donald Duck. Wih, ini so cute. Iya. Jadi ini anak-anak yang gambar kayak lambang corona gitu deh. Tuh, jadi sepanjang gereja, dari gereja yang sisi sebelahnya. Situ dari pajang juga batu-batu, dan gambarannya Zoe. 2 batu yang digambar Zoe hilang. Dia ngambil. Karena gambarnya bagus. Itu juga 1 hilang yang terakhir kita lihat. Ya wes. Pakai maskernya dulu deh. Ada wow. Ada labrador tuh di situ. Gemas guguknya, jadi kangen Marley kan. Solid. Iya. Marley yo, kangen Marley. Nanit banget. Jangan nangis. Okay. Okay, jetzt kann ich drehen, bitte.
Cocktails. Mama, gibt es auch ohne Alkohol? Hier gibt es auch. Oh, bitte, ich will Cocktail. Cocktails, mocktails, ohne Alkohol, yang tanpa alkohol namanya mocktails. Chicken burger atau Mama's Bad Boy. Mama's Bad Boy, warum ist es so genannt? Wow, grilled chicken Caesar salad. Hai. Ja, ik heb ook niet goed, maar bij mij net Schauen wir mal, was Ich möchte. Kamu yang mana? Kamu yang ini. Bad boy. Iya. Wow, coconut kiss. Diese blaue aber ist richtig mal probiert. toll. Das ist mein eigentlich. Yee, chicken burger. Yum. Ya. Wow. Ya, makanlah. Kommt da rein, genau. Panas, heiß. Genau, das wird bitte. Da muss ich sagen, mit Jana Pastada sein, oder? Mit dem Dick. Oma. Oh, lecker. Lecker. Wow. Diese Soße, diese asische. Ya, Mo. Besser. Okay, ich brauche nämlich schon Spieß. Wo es hier mit dem Burger zerfehlt. auf der Kuchen drüber gehst. Gleich bei der rechten Seite wird jetzt leicht weg oben. War Flick, Gut. aber so viel Schutz. Hi, Zoe. Der Burgerbrot ist so richtig knusprig und Hühnchen auch. Ja, so knusprig, das kann man hier unten sehen. Das wird Wow, so crispy. Mm. Hi. Zoe. Okay. Hannes, du kannst da Na, danke. Passt. probieren. Lecker. Selamat makan. Coba mama nyobain Beim Wald. wedges. Lieber viel schon mit Schock. Wie so da oben am Teich nicht. Die mit Zellen. yummy. Das ist unten dieses Geflecht von dem Pilz. Ja, ich weiß ja. Wenn man das verletzt, dann ist man sollte nämlich Nur der Monster. Kann auch, ja. Vielen Dank. Wow. Sandwichnya besar banget. Die Pommes sind ja anders. ja, das sind Wedges. Gimana makannya ya? Gede banget guys. Ja, das sind genau. Das sind selbstgemachte. Schon immer Wow. so. Ini pakai ayam bakar. Terus ada hamnya, ada kejunya, ada tomatnya. Ja, schön. Schön, was? Ja. Mit gegrilltem Hähnchen, dann ist gut. Ja. Ja, hast du dann genug? Ja sicher, es ist ja Ja. 4 Stück.
dir das schmeckt mit dieser Soße? Hai Tante. Udah kelar makannya, habis. Boboy ketutup hidungnya dong, aduh Nang. Ya ampun, lamanya kita di restoran ya bobo terus. Nang, bobo. Berat. Danke. Bitteschön. Dankeschön. Tschüss. Viert euch. Tschüss. Kenyang, Bo. Dan tadi Mama pengen pesen Belgian waffle. Mikir. Ah, next time deh. Dan ini burgernya Zoe plus ini buat Tati Niki. Karena dia nggak mau ikutan, tapi dibawain Inang. Udah, ini kita sekarang ke rumahnya Inang. Gimana, dia udah bangun? Mana? Ich habe den Blue Hawaii Cocktail genommen und die Nummer 1. Es war so gut. Ja, sie drückt meine Hand. Es hat so so gut. Hai. Selamat pagi. Dan Tati. Gemas. Meine war so Enak kan? crunch. The bomb. Dann gut meine Sekarang waktunya Mama, Solanta Mama. apa sih? Solanta Mau ngasih makan? Solanta Mama. Kocik. Mau ngasih makan ayam. Yap. Ayam. Ayam. Pak ayam. Tuh. Udah langsung lari. Mereka sudah tahu, gengs. So cute. So cute. Gimana, Nak? Meat lover? Ini kerjanya Kocik dari kecil. Ngasih makan mereka. Iya, pinter. Kasih makan salad. Duh, ada satu yang lepas. Kocik. Sini, Mama kasih. Mama juga. Mama. Shh. Mama juga kasih ayamnya makan. Tuh. Kocik. Ini satu lepas. Kita ambil, kita tangkap ini.
Kita masak besok. Mau itu Andra? Andra Huna no? Udah nih. Kita ke yang satunya di sebelah sana. Ikut lari mereka. Pok 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 pok. Ngikut. yang lepas juga ngikut. Bitte noch essen. Bitte noch zu viel gegessen. Wih, ini banyak buah pir jatuh-jatuh. Sudah. Ini. Mok. Dah, salad. Kita sana. Ayo. Ngok. Sudah, ayo. Bye. Bye chicken. Buat mama. Makasih. Wah, dan ini ada pohon pirnya inang. Buah pir. Wow, du hast Birne zum ersten Mal, Mama, oder? Pertama kalinya nih. Berbuah, ya ampun gede-gede. Wow. Oh, dan ini paprika loncengnya Inang. Katanya Inang pedas ini paprika loncengnya. Gak sabar pengen nyobain. Baby.